O IES Maximino Romero de Lema participa en Talentos Inclusivos con dous proxectos, Pechadura Intelixente e Desexaría. Ambos os dous proxectos combinan novas tecnoloxías facilitando a vida e autonomía das persoas con parálise cerebral. O IES Maximino Romero de Lema é o primeiro ano que participa en Talentos Inclusivos e para nós é unha verdadeira honra poder estar aquí. Esperemos non defraudar. Desexaría utiliza unha Raspberry Pi 5 onde executar o programa principal escrito na linguaxe de programación Python. Eyes made their peace in difficulties with wounded lips and salted cheeks. And finally we step to leave to the departure lounge of disbelief. And I don't know where I'm going, but I know it's gonna be a long time. And I'll be leaving in the morning, come the white and bitter sunlight. Wanna hear your beating heart tonight, before the bleeding sun comes alive. I want to make the best of what is left, hold tight, and hear my beating heart one last time. Certo, inclúe vídeos con mensaxes pregravadas xeradas con intelixencia artificial, utilizando software como MyHeritage
ou D&D. Todas as mensaxes foron elaboradas polo alumnado de cuarto de ESO na asignatura de Intelixencia Artificial para a Sociedade. HDMI, necesitamos unha alimentación para o propio equipo e despois, como ben vedes, toda a interfaz do mini ordenador pois soporta conectores típicos mediante USB, como vai ser o teclado, o ratón. Neste caso non será necesario Everything's changed. I just wanna be by your side. He's hoping we collide. He's hoping we collide. Y ahora di hola. Di hola. 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 Estamos moi contentos de poder axudar a Paula, usuaria de Aspace, que vai a participar con nós tamén neste proxecto e da que aprenderemos un montón para poder levar á práctica todas as necesidades que xurden no seu día a día e que nós vamos a intentar facer un pouquiño máis levadeiras, rompendo as barreiras comunicativas. Paula, si estás incómoda, dale al pulsador. Hoy estoy enfadada. Paula, cuando tengas sed, pulsa mi botón. Tengo sed. ¿Me podrías dar un poquito de agua? Gracias. Me apetece escuchar algo de música. Paula, vamos a cumplir tus deseos. Pídenos lo que quieras. Paula, cuando tengas hambre, dale mi mensaje. Paula, cuando tengas ganas de escuchar música, dale mi botón. Paula, cuando estés incómoda, te voy a ayudar. Paula, cuando estés enfadada, yo puedo ayudarte. Paula, ¿quieres dar un paseo conmigo? Estaría bien salir a dar un paseo. ¿Me llevas? Necesito ayuda. ¿Puedes ayudarme? Quiero ir al baño. ¿Me acompañas, por favor? Tengo hambre. Me gustaría comer un poco. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life. Para Ullis Massimino Romero de Lema, a participación en talentos inclusivos supuxo poder embarcar o alumnado na educación por proxectos. Dende o minuto 1, coa planificación, elaboración de presupostos, recompilación de materiais necesarios e a posta en marcha do proxecto,
o alumnado estivo completamente motivado para conseguir o obxectivo final de crear un sistema de mensaxería para Paula. Foi incrible poder chegar a bon porto. Vivimos unha experiencia moi enriquecedora onde puidemos comprobar como un pouco do noso tempo pode ser moi valioso para resolver problemas na sociedade. Estamos moi orgullosos de ter participado en Talentos Inclusivos e gardamos un montón de experiencias educativas para non esquecer durante todos estes meses. Esperemos repetir para o ano. Grazas pola oportunidade.